queriéndote en mis brazos sin poder detener y busco una salida para no verme así, ay que lejos de mi lado. U plesnom studiju Lot Lorien ljubitelji plesa od 2007. godine uče svoje prve plesne korake ili razvijaju svoj talenat za igru. Svake godine na završnom koncertu prezentuju svoj rad i postignuća. Na letnjoj sceni Gradskog kulturnog centra članovi ovog plesnog studija pokazali su šta su radili u proteklom periodu i, kako kažu, pohvalili se i svojim nagradama na brojnim takmičenjima. U plesni studio Lot Lorien dobrodošli su svi koje ritam pokreće na igru, kaže glavni instruktor i osnivač studija Bojan Đerić. Radimo sa decom od školskog uzrasta i predškolskog. Ako su deca nadarena, specijalno nadarena, od predškolskog uzrasta pa do nemamo ograničenje starosno gornju granicu, ne postoji. Što ja volim da kažem, radimo sa svom decom od 7 do 77 godina, pa ako se nađe prozvan da je dete sa 77 godina, može da nam se priključi bez ikakvih problema. Mada postoji jedna verovatnoća velika da ćemo da krenemo da radimo od septembra i sa decom koja su mlađa od školskog uzrasta, da popunimo i tu kategoriju i na takmičenjima što se zove pčelica na takmičenjima. Kod nas to je kategorija dece koja su mlađa i ujedno da imamo i njih u svom klubu pod svojim okriljem.